Menteri Rangba Jingkylli ri India Narendra Modi ula pellat ya ke India's COVID-19 vaccination drive bat ukular bakani ketika balasna hapok kerijungi kan yalam syaka jingyakun kabating persya ya COVID-19. Kat bakari India kayi ya ke Jingai Tika kabalas dang nado ubenai kelalingkot kanru tarik unius nam arajar arpuway ki nongtre jongkokot ke kia ki health workers ki balayo ningkong du yaunu vaksin ki layalap shipang ka Jingshem bat jingsngo ka bakrau jungki halor ba ki deki wei ne ki brio ki baningkong ban yo uni Tika. Te hakane ka program Doctor Speak Balaya Shimet da Arnott ki medical experts i Dr. C. Saryang ibadi i medical and health officer in charge jongka PHC Rimbai East Gentle Hills but i Dr. P. Lamare ibadi i senior medical and health officer Pasteur Institute kin batayangi halor kani kapang COVID vaccination queries and field experiences. Ti doktor kuplishibun play Shimet da ka program Dr. Saryang ngakwa ban clear pi ya kani ka Jingkylli ka banikong do mo haka kentin penar nama ya kani ka program menle haka kentin khasib ka kentin penar mo kayi ka kani ketika COVID-19 ketika to haka kentin penar haka parang khud ki ka vaksin kani ka tika mod to hawa i kani ka man ka kenja ka dawai man psia ka bor met yang buru hetei por mi gini ki mod ka jingyakun wa ka met man ka kam ki cipai mo hapo kamet yong i pen mi ki bor ni te kam te man dia chok ki la rejia sia unu ujat virus la ne ki jat khniang kam te ye chok ko khnang u ye gi u yakun ya kini ka kujut ta kam hai i hai ni ka te hi hau new kam hanu snem na du usnem ar hajar ar phau cheneng oda tip i wa klam corona kam te ketika COVID-19 to ketika ko AI khnang wa u yadai naga kejut COVID-19 ti kamon yada ketika COVID-19 nya i yada go ya i ni bahwa manda inject ki bru ya uni u ko ya uni u tika COVID-19 chisen inject pi hakamet yong i benmi ki bor ni tewan ya chok ko lerja medur mentu psia uni u ko u khniang corona dan ukniang covid mana psia hakamet yang bru hete rukom ya chok go wa unu khniang kamte pentlot bor no go unu khniang pentlot ko ya ka borang u upen kejut ye i kamte man ko wa ya da ya kamet yang bru ti kubli doktor pla batai kata ka jingsngo mo ka ba pitip spangkan ka vaccination katnu ka vaksin kala menteri kam hakamet jungi bat balai kibri ki baladep ai tika kidang yo covid taman de inject ka coverage yang kala ne ka ongbat kata ka bor ka wa ka efficacy ka kre to hadu khandip ha percent man de inject ile ye u yo ya ka hadap ya ketika le ye u yo ya ka ni ga covid infection dan ye u yo kujut ko covid di bahwa hadu katele mpuye ka mod kata ke jing pure ka biang wa ongwa WA injak mio ade pi ke covid ni bahwa kani to don hidup ke jing ada takawi le manda ong ke jing ada man halor ong ke jing ada kata ke mod i kam ki kata ka buit ne ka bor jong nu kniang covid mi de ki job ni bahwa lerja modur mentu DPU lerja modur mentu yo DPU tika yo covid infection pi lene yo kujut pi kam kita gibru jor de ta kujut do kate ka severity lene ongki ka jing ka kabor yang tau khniang pentlot bahaya pi le penduna go publish bun Dr. Sareng ata ka jing batai ka Jingkylli jonga menta kaya ci doktor lamare doktor kom senior medical but health expert kan ngitip ba kani ka vaccination drive kalong ka badon kam menyok tikane taba haswa benginyok kani ka vaksin phila ban batai ngi shipang unu kowin ka e ka yi kata ka kowin kani ka kowin to ka wi na ka kenca network de ka wada penmi ka wada chna da ka sarkar be India na do na ta na khle wo khnang wo ki bru yang i chaini wo yo kim to do chaini wo ro ka ri wo tip ki kam mon yo jing tip wa chia ki pura ki bha gani ka yo ya kani ketika yang ni COVID-19 vaksin ni ti daw
mat penbi kenang ki ka Te haiwan yi pertut ban register Tika COVID-19. Okay. Kani ka wo ye ki bru register ya kani la ne e pertut ki ya ki de hi ha kani ka network ko da e kani ka sarkar lengba kani de em kani ka luti ka link mo ka link ko ong ki ka website ko ong ki ka da e kenang kerpang ki kani wato kam ka www.govin.gov.in ye ki register ha kani ne ti daw man yo pemsiap pertut ya lede ha kani ka sistem kenang wo yo ki upu yo ye kata ketika Kini ki beri ba one eye vaccination mo kini ki vaccination center kum ki doktor ki health workers piadan lang bentah hang tu nei pi ijat bi ki jat ti ke e ka basit jah kini ki vaccination drive balai ki beri ki bala one eye vaccine ki shit pet no shiteng nang tu ile wo man gamte bonsen wa kani ka vaccine drive de mandalai ki thau e inject nong mandalai thau ki thau inject mandapoi ki hetai ten em ten na network problem de em ten ulani wojrong mye de ki teo hakani ka rukom wa mye de ki u wa mkwa ki toro re ki bru mkwa ki january lada yen ki ro chisngi ka expose ka kani ka wo ko penya jani wi dang bon por ko neti da womye de ki bot e kata ka kendon ko e ki sarkar wa habot e kata pencengai iwi kama armitar mo neti da bon ki wa mye de ki yang ye te wa wada jerong re ulan te pen man no ko ki bru ten wo lai no ki sa yung wo wanan ki ha ka wikasni Kubrisibun doktor ka Jingkylli jonga benta kalit si doktor si Saryang kanika vaccination mo kat no wan ki sngi shimpor ketika COVID-19 usdang yada i hadin waladap yo hadin wada yo i kanika tika COVID-19 bampor ko kamua hado arna libnai hadin wada yo piaga second dose te kamte da mud mkmu u hi hado ka second dose khnang u yo piga kajinge da ko pura te jingma jingdo nong hawa etika COVID-19 hawa etika COVID-19 ni bonsen ga man bonsen hi ka gajing onong entok gajing do nong ni bahwa tip hi ka te woro ka perthai le ya tip hi wa to wa hadin wa de ya ka inject yo i ta gajing da ni te wan light ile u yo ikujut iwa han modor le yo pi ya ka COVID-19 infection ne ka kujut COVID-19 ko yo hanu ni por man go ko wa ya da no i light no i u yo i kujut iwa jor ba te kanya ka Jingkylli nganyat bang haka kentien khasi doktor kan sapoi ni am kapor ba barok ki brio ki bala ada vaccinate ni kitu ki bampat da vaccinate la shayo ki hab ban vaccinate mo na benta ka jingpha ba kan ni ka jing pandan kam ya ka vaccine card kan salong mandatory la shay hadian but la dangi lit shang perthai ngi lit trei kam lit trei kta ban pen i bangi la da vaccinate la dia bat ngi long ki brio ki ba shim khia hang ni ha ri la jong ye kan ni ga Jingkylli yong phi man ko kam tun na mut ya kam kate hiu ka jing yong i wa to wa kibru ya percha bagi ya kate em kwa ki yo ya kate ka inject ni ba ki ong ki wa maybe for tip i ki jing mut yong ki ma tang wa la the line i chig bigi ri mandalai chig bigi ri bon sen wa kate hi modu de chem i wa to wa em kam phi ya ga vaccination card ni bahwa kamu cemi kata UP modul live piwat hadu asam le dan ong pipsia ekeri asam have produce hafika ka vaccination card dem kam pulet test tang wala dem inject pi la alam ap ka tikan COVID-19 hab ap hab let test ki pin ong te yuluti ong ale hagawi ka por ja nangwan kata ka por wa mk uyo iya ketika temut entok di open bor wa to uyo uhim bai pi klinik tika tang wa man go kamu ongi we are responsible citizen ma ni bah wile kuat ning kong do ya da pi le de hadin tewan ya da pi ya ki wa hiu ha sem yong pi ya da pi le as a community as a whole le ne warok ki bru ki wa
imlang salang. Kadai kata Dr. Omar Pima. Te yehi ka tika COVID-19 upenduk ya kani ka klam pandemik COVID-19. Lada ye krek lang iwaro ye himi ye kanik tika manda develop I kata ka herd immunity ongi. Ka herd immunity watak wa lada hapok ke population yang modur ken ba in prapau persen lada prapau persen dadap u inject uyok ka herd immunity to uni COVID-19 suki dang utlot dang du ujat mut nuksau pima kam hai por menchua kam ho smallpox hatui por le waro yok lut kika ka inject mo yok ki ketika yong kata ka por ni tei daw hadu kan ni mut du ujat yok nu kenyang te kam ju le COVID-19 la raja wada waro I cover I ka hadu prapau persen ka da develop I ka herd immunity yoluti I udu ujat nu yoluti I wa uman biang ka pertau kam ju kamu menchua Uyada yang uyada sibun banginyok ya ka herd immunity babiang kubli sibun Dr. Saryang te Dr. Lamare ke kiwa kat wan kerta kiwa he I pertut yo I tika ka kanila ka thau I pertut ya ki rata ki wa ye pertut ha kani ka portal de to do ki tu ki wa rata ki dap khat pras nem don hi chanai wa ye pertut te mod ye wa ki tu ki da he Sadin ki kena tempu ye ki nang kan ni khat pras nem chajarong don ni te wo itika COVID-19 duk pertut do di online no ne dang de kawitawan kalat ka jing sekian ne pertut ye ki le ha spot le ye ki dak online tangi le wo ong I wa em kam ha kan ni ka online registration to wo lat I ka yatur kam ong ne wa kam ulat yatur lat ya Jingshem lat ya em hakitik thau etika man daya bon bro tani ti daw man ko online to ko bha la da ye ya le open siap pertut ye la de Sibun doktor te menta kani ketika kom pila batai ke dinta na benta ki beri bala kot khat prasnam shaneng dai ti lanu pat pitrai ustad sayan kan sedang ban shna se ka vaksin na mataki kan lung kena banyo lang ka jingya da baro kata empat don cingtip haduk menta haduk kat ni umpu yo cingtip na ki brustad perthai wa wada ye ku chem ya ketika tika ko yo kena te ngat scam wa daw chem smart ki ya kan ni ketika ye kena la ti Dr. Saryang lada dang dep yo kejut COVID-19 la ni suspek COVID-19 hoi hi yo tika hi COVID-19 hadin wada yo pi ya ka kejut COVID-19 lada chem lana kisos ten kam tu mom M1 test tangwa suspek pi jan da yo COVID-19 kam ha gite mod penar gite le ye piu yo ya ka injection ya ka ni ka tika COVID-19 tangwa hab yang pi haduk li benai yo pi ya ka injection ni bhawa mod ka nau em ki antibodies le ha ka met yong ima te khnang wa umwan u biang ka por baha chwa u yo pi ka tika hab yang li benai le ne prafu susngi Dia kata ti balai pat don bun ki beri kim trek pan ai kan ni ketika halor ke Jingshem jong pi ko mi doktor kan man ka por mu pi de kam halor kan ni but kini ki beri pisngau din ka dau yu bagi tiang ban ai ketika kawi ne kita kwa mbien gi bru le ne mbien gi wan I injector wa to sau tho mana sau tho gi wa to ka ni to ka jingeda le ne to ka ni to ka wa ye u yarap yaki lene uyok biang im kamu ju imi kam dang chua taman manda sau thu bahagi kaya ka jing mento uyok kini te dang wan ki te ya ka te hi hapo ri yong I mod kasi mo hajain tia mo mod tingsar ki to wam em tip ki te manda tip hi te dang kelapi ka bha bagi wat kilat kelenti babiang banyo ya ka jingtep mo te ketika COVID-19 wa ha India ya ringkat bor hi wo ka tika wa yo cabari pat mo ganu ka chwau ap ganu ka tika la ne gi dawai ma de em gi kita ki trial phase ta India la kam ju hi mod de try chogi dapat chogi de pure bahagi sani gi gani ta chem gi wa to wa de biang ko
taka ki ke kamjo le hap kani ke dawai ko kata ko Covishield mo ha Meghalaya cekiwi ki ta wo yo da ko vaccine le pen arjai kini ke India to da yo biang go te da pelaj paj ba go te la to wam yo biang go mie go le kam te teman go ko wa de biang hiu yo ki paj ba ka Tia kum ki doktor pismo kum no ki COVID vaccine baro an ke pertemo kum ha India jungi pelabatai ngi yo Covishield ko vaccine kiwi ki yo Johnson Sputnik Pfizer tia ke eka vaccine ke bateri kamdut na baro ni kini ki vaccine ki tri kamdut kumju penyadai mi khnyang waro ki le kamju bai krek kam gi ni bha wai le oi pinong kam hani ke por mto de upai pi unu vaccine wa baha banyuwi unu wa miat bon ki wa nong ngau yang adu te yo uni wa miat ngau yang du te tang to kam te kam ni por him ke kabu him kanu ke vaccine go e ke sarkar pi ni bha wa em kam pi ke protection rap smart mto yang pi kat menu tai wana po utai wana po USA mau tai na po ni te givi ki thama kat menu po chi and uni du vai uperdi wa penmi ha po India lene wa pak India to wa ya ha wa ise ni bah kerukoman ka riyong inong ka ri India hi i mani ka ri ko man ka man mai mu da develop rima te uni u Covishield u ye ubo le ha ka temperature ka wa ha po India kat ki tiar kitar wa em ha India mo ha ka te kerukom bo gi ole te dawan mem ongi wa to uni da wai kham tamu ban ya gani warok ki duwai ko em lang mod hapo India le na chabar kamju ba rekoman gi kalau kumju hi uya da kumju hi ha ya kumju kumlish bon doktor doktor lamare kat wan ngo i u e pertut ha kanika covid portal na kiwi ki mobile number ye ki e pertut ha kanika portal to du so ngot dan hi na ka wi ka registered mobile number ma te palat ni te teman ye ki e yihi ma ai u e pertut yo e tika lam em Aadhaar card kani ka Aadhaar card ha i hapo Meghalaya pu em da pun MK mari ki ka te ko ki documents ki ne ki kot ki slide ko ye ura hai por walai e tika to kai ka epic kani ka driving license ka pan card mo lene ki ni ki pension passbook kitu ki MK ko ye pun sakhiat ya ki dehi kitu ye ki ura ki bun ki briu bakli baplimo ki ba shanong kendong ba be bathon ba ladali aya ketika vaksin baling hab don kaman rat ki Aadhaar card ki epic ki ID barakhat bling im chula ban let bet register labyang hanrei subhas panchai long naka e kada bingi don kaman rat ki ID card ban dali ID ka ban ora ye kini ki kat wo pun sakhiat ela de wo to kam tam wo to kerta le hab em gi nong wo yo e ki tu ki kat ki sla le to du ku redap khat plas nam chjrong tenai ti da mut wo em ko kam ka proof ID yang ki wo pun sakhiat ya ki de hi wo pun wo ye ki e ka te ka vaccine ka te ka tika ye hi ma ai utip ye i dawai chwa wo e tika ha ki won ki wo ki thau e tika ke ye hi utip leng ba ka ni ka covid portal de wa check i ya ki ni ki thau e tika kam ki haiwan i thau i wa em gini wa ye u e ka ni tika i wa jantam lane i de wai e gi ha ka tai ka thau la ye hi u chem lang ba ka ni ka portal Krishpun doktor ti regarding ni ka vaccination doktor Saryang kan chukli pi ka Jingkylli ha ka kentin khasi kan nila pila batai kata ka trial bakadang yat mo regarding kita ki vaksin dam taki kena khlung dai ti kande ka ju ka vaksin kumba ai ki rang bra bril dan ni kan pher dam taki kena namar kande ka vaksin ka ban long shngan ki kena ni kan yo ka ju ka side effect kumba yo ki rang ba ki samla but kat no dos shubuk la shading hab ai vaksin ki kena khlung kat no dos hab don kam ban ai ki kena khlung dala de ka por ban ai covid vaksin ni benta ka te ong pi wa hoi kat wa nu e kon ye khna ma kate le dang lai hi ka kan ni ka jingpure dan ne dang lai hi kita ka start ka jingpure yang ki wa kat nu e ki te yuluti wo to man ka kamjo hi kam e ya ka kate hi wa to arsin nga le yuluti o man ko kam te hi arsin tang miu ongwan kam te mo ni bha wa still under trial no taw kwa le kari waro le mot ki kwa he ki wa to wo ummi
umi rap semat ni bagi kena le UP gua so snem chanen kam tam to lai score ki daga ki le kwa ki umi ke vaksin kena yo ka jo ke jingada kam yo ikat te gi wa he regarding that route long penliak kumno lada banyak clearance nama taki kena halor ka vaccine trial mo naman ngitep ngi panjang bit chon ki mi pani na ki guardian kan ti ha ka wei ka liang ru la shaya de na bot dala play ki school mo ki kena kidang le kan ka trial kempat la banyak ka vaccine tang ba pisngo ba ka long ni em ka jingdan kam ba kinong hikai ki di ban shim ya kan ka vaccine lada play ki school la shaya din ha bot namar kan sapoi in contact pat ki khalung kena di pismu kumno halor kata kumi doktor. Ngasngau ba kino hikai senyau man kino hikai to yo ki ga vaksin. Ni bha mudur phi ka yi ka thong ma ka thong yong ka ni ka vaksin ne ka thong yong ka ni ka tika to wa ning kong uya dai la de ma. Man da ya da phi la de bun sen myo covid de phi. Myo phi ka ni covid-19 infection. Kam te kino hikai em kam cha uyo vaksin gi khnang wa ki le ulat ki uyo covid khnang wa uduna kata ka chance wa spread kine lene open por ki unu knyak cha kita gi khna te ngakam ke doktor ngamut kwa awato kino hikai waro uchim gi kenika injection nam ta jing pha namar ba ki di ki rang ba bri ki ba mi expose ala di ki khna khlung ki do be hiyang dai beli doktor ti kawi jingkli jonga kalong ba kiye ki kot ki slawa em kam wanra manda lai e ka tika covid manawan picha ki thau inject yong pi le nei jing ai tika yong pi em kam wanra pi warning kong do to ki kam ka epic ni mut ka epic ni te ka do election ka epic ma ong ki pena dan te ko ar ka driving license ni ye pi wanra da ka pan card ye pi wanra le daganiga kini pension passbook ye pi wanra le la de em negitu gi wadalai waju lai chalai makam ka passport kawi ni gite na wanra pi sibon ti ka kamon utip ki pat ba wada tok por second dose yong ka tika covid-19 hadin ka first dose temut ya ka second dose dang pentikinahi daki begitu ki staff ki wa ki mudur ki asha mo ki ANM mo ki tu ki kongnos ki wa register ki tu mana dap ki inject temut dang pentip ki wa tok pat hadin ka te tarik hakate kesngi ka te tarik habwan AP ya ka second dose ku beli doktor ti doktor lamari regarding kan ka kuwen mo ban book ban register banyak ka vaccination yima ai uyo rasit hadin wada pertun ye uyo dewa download ki mo dewa print ki na katuka portal da de hadin wada pertun iki ya da de ti kaman uchami ithau tika iwajan do uchem ye thau iwajan do ye wo tika ye ki chubo umtu hala da em ki chakawi ka thau yong kan ka ye la nong em gi ha uchem ye thau de wa tho ye ki pin code yong kan ka state la ne ka district no hana ye thau yong ka block ha ka block dak em gi bun ki te ki kinja ki slot mo bo ki ye ki thau etika ne ti da mun lengba kan ka portal ye uchem ro ijai de wa lai ki la kan ba ka tu ye ti kum I doktor ke I ka Jingshem jong pipat halor kini ki brio ki bom tre ban cheme ka vaksin tang ba ka ju ka por pat ki saprang ki khubor ham saya shipang uni u vaksin ki kam ki tu ki bru wam yo ki ka jingtip yo jingtip I wa khajak te pen he ki te kai ki tu ki bru to u e ka ni ka jingsnen go kro to wa hab I u pen ngau tho ba ya ki u e ka jing hikai ko biang ya ki wa untuk open ye ki kata ka khubor ham saya ko ni vaksin untuk bha untuk upachitom ye phi hadien wadap ka tu to ko ye kim sao tho ki nei ti daw mod kam na I na ka health department I chem care I man bo ka te ki kanja awareness mo program ho pun sao tho cho ye ki wa kamon open kamon u ye ki tip benya utip cho utip bha ki yelu ki ya kanika bahak kan tika lane kan tika ye bahak kan ika kenyang virus mo nang like you ten like you penting ya ki bro ti pitrai kan ika Jingshem tiang ban shim no yo new vaccine bat ka jingbam nget ha ka start science wat la ka sarkar ba ki doktor ka aliak kat bala ban batai ban ai awareness pitrai kini ber khoi ki sedang naka jingko ca ka jingpuli puthi na do ningkong kan ni ka jingmut jing perkhat ka babiang
Kani untuk naduk wastang ke sarkar be India yang da ko ki kita jingtip ki wa beniak ki wa yelu bah wa batai naduk na khle haduk ke health department yang naduk ki health kita ki tenat yang ga chat ka khia ha kanu ka haman leki district haman leki thau ki chnong da MG kita wa uli batai ki kani ki bru ki wa da M haite ijabe yang ki wa ngat ki te pediang hi ki te iwa batai dan ite ngat scam over wa kita ki bru dau M ipori ki wa kula ki wa sung ye ipun sang tho ki wa khnang wa man i ki bru ki wa chat ki wa khia te kublish bun Dr. Lamare to ka jumpa tai jepi ngin chimbre kindiat ngin sawan pai biang kublish pang. We start looking at data from early stage onwards because right from phase 2, you start getting an idea of, is this vaccine candidate really eliciting the kind of antibodies or immune response you want? So what we look at is efficacy. So you want a vaccine, as I said, ideal efficacy we had defined as over 70%, but a minimum efficacy of 50%, which means that it should, if you give it to 100 people, at least 50% of them should be protected from getting a symptomatic disease or severe disease. It's not enough to do the trial. You also need to prove that we have everything in place to make sure that what goes out of the factory is actually of good quality, right? And then there's another piece of work that's already ongoing, looking at the potential side effects, right? We call it adverse events. The side effects goes on, right? Because you test the vaccine a large number of people, and then you use it in an even larger number of people. So we have a network, and WHO has a global advisory group on a committee on vaccine safety, but we also rely on a network of countries who provide information. If any unexpected side effect, severe side effect comes up, until it reaches your arm, until you get vaccinated, there are several steps that are taken care of for you, to make sure that you get the best vaccine, the safest, and potentially the most effective. Parlang ipedang sobhabiang ipisha kene ka program Doctor Speak bet I Dr. Saryang bat I Dr. Lamare halor kapang COVID vaccination queries and field experiences. Dr. Saryang ki wa uja side effect hadin wadadap yo Tika COVID-19. Kata kada pada cem ima ki wadadap inject lane ki Tika ki side effects lane ki wajujia hi man ki minor but kiwa bon ne ki modur katu kat ni don hi mod kiwa gini ki minor side effects modur kam ka Jingshem ki jingchet kiwa hadu arpuso kenta he lane ka gini kujut kle gini kiwa gitu kiwa mod kam senyal kam kujut do lane gitu kiwa kam chok sentia kam te he to kiwa perwari hadu ka tempo chemi wato giwa yo kini severe ongima severe side effects te tharayo to ko wa penting E1 inject lane penting E1 Tika ni bahwa ru to u tensari ite She say arsingi she yo byong clear side effect bayong clear de bayong clear fever and headache lane ka jingchet lane ka jut clear kam te te kamwe UP mud kini gi kena la nong la de inject pi ki gitu giwa ki le kam te hite man inject pi indok ki te kani penyo ko tok krek kamu dawai entok wa ong wa man de gini hab randen hab yut kini tok wa penyo tok ka borong ya chok ko nu kniang
man go kawa man kam te se man penyu go wa to wa u do wai kre kamu hakamet yong I tem to tin sari te kat wan sien hab yo tika COVID-19 pat arsin nang chua yo pi kam tu nong ong ki kapor ta kate hi la yo pi first dose de pi yo first dose hab yang pi proposals ngi yo pi ga second dose ti man kapor jasa senyau I waduk kanika tika wa utel akam ya kanika klam pandemic mo haduk kat wan kre kam kanika tika COVID-19 pat ong bai kani ketika COVID-19 man go kawa kre kam ha ong bai lada ya waro I mot kam kat tani wadi ong mima lada waro I lada ye u yo 80% coverage no tamod kabor unu kniang da ye PKU open telot ye ko open job ye ka bormet yong I kam te ye te la kam yo nu kniang corona la ne uni kanika klam COVID-19 wa kate lada ye waro I ye WA inject utek la kami ka kanika kejut ye uman biang I rukom imi kam maju kadi doktor taka ni ka jingkling aku ban clear pi ha ka jingshem halor ka jing ai tika hani hapot jela jongi bali ki don kat tu kan ningut ki frontline workers ki bam tre ban shim ya kan ka vaksin hatu ki bu jing mane em baki de ki frontline workers ki hab expose la dia man ka sni ba jadi kambat ki brio bat ka bu jing man em haying hasam ya ki ru hoot ki la ban bu de ki protokol mo ki covid protokol tangba kalong ni em ka badon kam ya ki ban shim ya kan ka tika man ko em kam ha u I ni tika ho em hi kamo ong pin tu ma kong em hi kiwa na ki frontline workers kiwa mbenu ye kani ketika kani man ko jing maning kong do to ya kate hi ka frontline workers lene ka frontline workers wom MA kani ketika ya ki to nangu ni bhai le kamo da ong atane wa to wa mande tika pi mod ya da go ka met yong pi ma mjob u tau khniang pi te la ja wa MA inject ki te yu ja te mod bu jing ma go ya ki ya ka te ma modor la yo tau khniang kujut ki tem ten wat man yo ki ka severe infection nalor ka te le ye ku yap le ma ka jing yap le wan ko de chap ka ba de yo pi te kini wan ki bu jing ma go modor mentu han la man ka tak frontline worker ne la unu ka bruma ka ju hi te la modor ki haki dep ki kim em inject ki tangwa ki man ki buru ki warap klan bor modor sai te berkat ikitain gi wahyu hasem gi ma la jia em ga be upa ga warap temen la ne ki khna kon bo la ne ginu gi burap trot bor lap sia utau khniang naka bi chagite ni te bu jing ma le community nong community le ki dong lagi ni tu chei tu ten pen ki to ki frontline mut hakmat ya chembon gi bru kamte te ikite le bu jing ma go na dong all round na perkat pi sudong woro kite bu jing ma go te ki to uyo kining kong ye inject te kate tip o ku ong pinga mu kuli pinga ni daw wa memben gu inject te man kadau to kate hi wa to wa msau thu ki kate to that is the kate don hi wa to wa kim sau thu ki wa to wa kat wan kaniga dawai em kam go ya met yong ki Dr. Lamari hoi ima ai u pendam u etika hadin wa dadap I pertet hoi hiu wa to wa manda em ten wa boy chat nang kinong lene em ki kep ki mie de ki u ker lene u pep etika mi wa demut ki kata ka jok ka sing ko dam bo tari u etika te ye ki u bo u pendam te ye ki u la ha ka to portal u la ki ha u le ki ka to reschedule wa pen ha ka wi ka sing wan bo tarik an ki ha por biang I was ngau ya hap ki kata ti doktor dia kini ki beri ki melalui ITK ki dan kam menli ai biang ha ka juk ka jaka beli ITK ni ki la menli ITK ka second dose ha kanu ka jaka oh ya kan ni ka vaksin nong wa ye ki da ka ye ki da ha ka wien ka tham to ong ki hap ki ka juk ka thaw ki mentu te boy mentu hap ki kam ki khna lai pule ma mentu da yo ki ka first dose hai ni nong ha shilong mentu hap lai no ki cha
Cabar ke Meghalaya. Te hab ka diudiet yong ki la ne ka tarik waktu u etika ki pupoi ko heti poro chwa lai ki. Te hab ki u e chai tai thau lai pule ki nong. Te tangwa la da yo ki vaccine la subo da covid shield tangwa hai tai thau e ki chai tai thau lai pule ki le mod u yo ki do jo vaccine mo yak le ki. Wato wa ho i jo i kre kam ki iti vaccine tangwa per ki la ka per ki na iwi wato tu mat kama enuk sama pi le bru nga le ka bru kan ka doktor le ka bru ngi jo hi i tang ya peri pertut i nei ti daw taman i ki bru hi i vaccine le i jo hi wa man ki kam kamite hi i kre kam ki jo hi ya per ki dui pertut don hi te nei ti daw mot hab e ki tang wa uchala da yo wato wa hala da ta bru nu wan wala la da en ki do covishield first dose e ki second dose wan kate wan hawato ka ni dang le research knang karngang gini ki brustat perthang dang le ki ye ki upengkle yete wato boy mpu ye ki u chempang hado kat wan ite i di krek kam ki ijo thit nemo i pher ki nemo ta manai ti da mod ada yo i do covishield yo vaccine mlong ho pukle ma haiwan uyo iye wo pentikna ya ka tarik weapon wo etika wo pen tikana ya kitarik lane ya kitarik etika they wo poi hagan they wala i lane yo i da ka SMS la da ka SMS lang ba ka tu ka portal te lane ye yo jing tip subo mtu kam cheni chanong kendong te wo yo ore na ong da kitu ki ye wo boy ki nong kendong ki wa tip utho uta lam tip ukun u pen MK me ka mobile ye ki yo jing tip na ki thau kre kam ka chat ka khya ha ki ta ki chnong ki thau yong ki leng ba ki asha leng ba ki ki NM leng ba ki tu ki nong kre kam yong ki ma ti menta long ni i ba bun ki brio ki kimdan kam sho ban register online bun ki brio ki la let no haki dispensary ni ki dorbash nong la jong ki yo ya kanika covishield vaccine mo but ki don kam man rat ka ID pila man batai halor kata ba bali menta ka sarkar kam ong sho ki brio bangin hab register no online ban yo ka vaccine ta bangila chulet bet ye register to la ada ile wo kamte wada yo ki mat chubo tu kamtam chenong kendong ong wato ki bru teng ka mobile ki ka pen MK mi kata ka mobile ya kita ki electronics mo kitu kitiar gitar yang ule le tip ki nei ti daw 18 no ka sarkar mo kat kam ka jing sang tho yang imat 18 no ka sarkar wa hagitu ki thau kre yang ka chat ka khya lan ne hakirang ba chnong e ki wo no ki pertut wo laj wo yo lot ki salan sari kitu ki wa ye open dap pertut ha ka tu ka portal kanai ti da mod ye ki ublai direct hai tai len i jing khnang wo ye ki pun dap smart e kita ketika kulish pun doktor lamare ta Jingkylli jonga mata kaya chi doktor saryang mo kana chapang ki dak kitchen ka covid-19 kan dak doktor wod ka ko ya gani taman eman di ko wada thami hadu ka tema janwaro ile yati bi ka te u covid-19 mod ningkong do u bonsen mandap sia u hakamet yong i ki bru bonsen ga yi wa chem gi wa to wa em gi kamwa kujut redang lane snyau ki kamwa kujut khle lane snyau ki kamwa em indo ka amat kita tu haki sngi ki ningkong ma man darap lai ki sngi poron sedangan ku em lada yuan te yon ki sei khai ko yo wan ki nang jor ni tewan em teng em go yo di penhiar ni tewan eman go yo di jinjar roiman sen hadin kelan go di pneumonia ye go pen si igi kidney yong i mo yu khala yong i ni tewan ye woro kamet te kam te sa kitigi sign gi symptoms ne gi dakichin gi yong covid-19 te doktor kiye kita swahab le nak benta utep wadayo kejut covid-19 ta masan yo phi modor masan snya phi gini ki dak kichin haka met yong phi waning kong do to ning kong do lai phi chaki ni ki pi sima ki mod kini hospital ki wajan tam mto ong phi chu lai chedo modor nga mentu kam na area na yong ina cleariat mo snya phi kam katem to phet phi chedo cha shalong mana snya phi kam ite kujut mod phi hi ki jar ki thau yong phi tip phi ki ma tip phi ki doctor ki to yong ka area yong phi tip phi ki NM ki
ông bạn haduk ki asha lại mà phone một phone như này phiu keli một khả năng u lại phiu u lai ở cầm tu hấp da keli cho phi này ki yo ki ông phi one cắt te waje yu test pi hay chai cầm te lại cho clear cho một cái area yang isa teman masan tip phi was nhau phi em kiwi na gini ki dak te một one cho một u lai cho ki hospital cho wajan yang phi yu pat testแต่กิเตสและให้ไตอุเลชอกิพีหมดโดรกัดหมดกัดแต่ให้ฮิไตกิเตสกิว่ามาสันและพีกิเตองกิราปิดมั้งกราปิดมันได้บุกหิมกิพีเตสกิพีมาสันฮับปอขัดสันอัดพาวมินิตเดียร์พินอพิกากรีพอร์ตแต่เต้นยันเนี่ยจบผ้าเดกิตกิองกิตรูนัดและกิเตนฮับปอชิสงี้เดียร์รีพอร์ตพีTenten wan pai lek kita ki yang kini ki RT-PCR dia jaj sajuk pai you COVID-19 tapi ka RT-PCR wan ju report hadin sngi le sngi một trong ha ka rukom yi ma ka workload yang kini pai chado cha ni grims ma cha pas cha kadi doktor batai mo piti lada em kontak wa kibru wa test positif kat wan em kamu pa test la depat te mentu modor champi wa to pi da mp kataka contact wa nu buru wa da em positif yang ke COVID-19 marsen kamte masen tip kamte to open tip hicha ka wi to open tip hicha ki asha yang pi khnang wa ki wan yo la ne em number pi yang ki em ki doktor pen tip cheki ma wa to kamte te masen kamte ki wan bu appointment ni pi menu wan test pi wa ki do ki doktor wa ki Dogi doktor le NM ki so yu AP ka por one test ni bahwa pi masen to contact pi nu ke bru em kam to isolate pi le ne u quarantine pi chong quarantine pentip ye kita ki ong ba kita ki health personnel le ne ki ma ginong kre yong ka health department te ki wan u a por pi khnang we u like pi ni bha sen da man in contact pi man pi high risk mana man pi high risk em kalat wa em ma ye pi modora de chang pi klem isolate le de na klem quarantine le de pen ye pi man carrier ye pi pen bi kiwi ite daw khnang u like upor u khnyang klem kamo ong hi pen tip yaki asha le ne ki nm le ne ki doctor ki area yong pi ya ka tha yong pi ki wan yo ki pen ba ite Mishpun doktor tinaka ipat kada balaki concern kan ka jing sapriang uklam COVID-19 hakan ka second wave hato kadena ka high transmission rate uni delta variant bapan kata ajur ini tu kan ni kawi to kata ku ong pilet to hi wa to u delta variant la u wi na ki jaj mo ki jaj wi na u jaj COVID-19 uni to wa kamu yoi pi ka jing kemut ka jing tip wat waro ile mot ye tip ye te wa to wa uni to pen bi ha smart how be no we chawi bro tang wa một to đôi tè lệ câu wa ar do ki bru yang inong wa em pa test manda jor hi ke testing modor manda bien hi ki bru test ten nong ye wajja kini ki wa da in contact le ki wan ki chakmat u pa test te kam ha area yang ima wa de chamo chakita yang ima ten ye wajja wa na lor wa to pi to high risk le no wa contact with positive patient mbien ki wan pa test mod da ong i pai pi hap test pi test ki ni bai le ong ki note ki wan test wa tin ki yaman positive ki sa pi te taman yu pi ko em kam to u pa test te kam te mod la dam em pa test pi lai pi kelen ye pi pun sapriang yo new COVID-19 te ite da mod testing to ka is a must mot ko man kong do to pa test ta ka sagubi le ka ong mat ko wi le ko yi u ong wa u bi ko jot wa ong mat wa pen por hai ka ni to mot ko wi to pi kam chwa one ka second wave le ma chwa one ka second wave le actually yo por hi u a vaccination modor kam man okay ya ki pli ki wa khat prasam chenin ta mot hai ka te no ong yo taw ki 45 plus chua one ka second wave le ki de yo por ki one inject tangwa ka kamte ka wi to ka ong ki artatin ki one a inject nong ite daw mod em yo bahai kata ka protection ko em kam le kata le mi ka cover ite daw da mod lately ne gite givi ne gite lo man man ya man kamon ong man ya khenlang gi pen bon chu kata ka
karukom pensapran nu kujut. Aku disebut Dr. Saryang ka Jingkylli jonga kaya si Dr. Lamari mentar regarding nu kuwen mo. Na I benta wo etika biang second dose kan ni wa kuwen portal yi ko ma ai u e pertet da ka dei. Kani ke portal ke kuwen portal mi ko u e pertut da ka da hi. Te hap hi u register hap hi u e pertut hap hi u pendap da I hi nang wo mi iti pertut wo yo iya kata ka appointment wo etika tene ti da mo kada ka ta mo mi ko wo penerimaan bo ye ko wo e kenja SMS ang wo pen wo uang wa uang nu e pertut ko da ka ya I mi ka Te ka tika wo ningkong ka first dose the dap u e hitau e tika kat waya kawa ar second dose to wada e pertut da ka online penyo patan ko wahap u pen spia pertut yang ka tika kawan ningkong ti kaman ma ai ule hakam kani ka kham kate ka Jingkylli nang wato ho da dep e ka first dose ka dose ko ningkong te ka tu kwa ki bru wo e ya kata ka second dose de tangwa manda pen sia pertut ki manda e pertut ki ha kata ka portal te bakala no ki UE lane register no ki da ka wi na ka number mobile number to da tu da register ki ka to ko first dose no nei ti da pediang ka te pediang ka ka pertut yong ki te penyo no ko wa to hab register ka first dose nei ti da mot chisin wa da register ki bru ya kata ka first dose da ka tai ka number yong ki na yong ki hayung ki mot ya ka second dose le open mkam ki da ka jo ko mobile khnang wo yo ki kata ka appointment la ne kata ka tarik ko e ki ka second dose da ka wa che da ko bat ke mo tene ti da mot penchlori ki man mo sen wada register ki ka first dose da ka tu ko mobile hable ba ki da ka job da ka job ti kumi doktor pi try kan ka order pengi I menta bala pas na ka high court mo ban wa ne ta ki notice bala dep Tika ne ki bampat dep Tika ki nong di jing de dukan bat ki nong nya taksi ka Jingkylli jonga kalong ba pi try kan ni kala ni em ban penchlur pat ki we ki bri ki bating ban yo unitika baken one shakmat ban shim no unitika kan ni ka dei ka jingle jong ka I wale ka sarkar to iwa bahado na wato wa mentu kam I ki nong thiet mo I ki pat ba la lai I lai tha lai I chayau lai thiet I thiet chur thiet I te lai na Jingkylli I mo da ki kali kamai te mentu I utai bru utai driver la ne utai nong dai chur ton lai cho yo driver mo te mentu I Jingkylli I te man I te msngau ye msngau chengan I mo ya I de hi wo chong I kata kali wo utai bru de dep u mem pu dep u la de je na de em kata ka certificate mo kata ka code ko yo ki na ka thau etika yong ki te man I le ki bru man msngau suk I chong kata kali wo to wa utai bru de dep u I le de dep I utai le de ye u pen bi I te man tu hala da Jingkylli I te pu em ka ka kot ne ka certificate wa dep e in Tika u te boy man u em pemi u ki dak kitchen boy man u ra yo ni khnyang mo te nei ti da mot penchlur ki wo e ki wo wa ki ka te biang wa e ka sarkar da te ka order mo ye ki wa dai chor le man tu I thiet chor I te jet I ki chor nei tu te kita ki nong dai le da kre da kta ki nong te man tu kamwa ya penpuri vi kami pas na nau tau chur bo de em khnyang hata ha ye na ktina ye kita ki bru tene te I bahado mod wa pen e ka sarkari kanika rukom wa ki la ne kanika kendon mo wo e ki kanika ubo ki kata ka certificate yang ki wa dep etika ki khnang wa ki wi le wo chlur ki te kamu pen chlur ki wi te kang o e jing haijo I por o e jing da ki wi Dr. Saryang aku akan klipi kan Jingkylli shobangin pen ko ka program dei hadu kat wan khre kam kan ka tika COVID-19 kam te SOIP mod kre kam go hadu kam wa mod ka ongi efficacy ma ka yi ongi ka te mod khandi 5% to mod la de e inject ip gani to mod khandi 5% hi kre kam go mod man effective ko khna hu ya daya ka
Yau kniang nanu kujut COVID-19. Kublisibun Dr. Saryang yang toko jembatai jempi, kublisibun Dr. Lamaria bagi jembatai Syai jempi. Dia parlok ni lapoi syaka bakut jongkane ka program Dr. Speak bat ngikirman bepilayo ya ka jembatai ka bas ngoto ha ka kentin penar bat khasi. Na ka bentakan ka pang COVID vaccination queries and field experiences balabatai dikiniki armut medical experts. Tingin saya syampat ya pi ha ka kapor ngade dai karwan lang kanika de Dudarshan Kendra Shillong.